Hello my people, nizere kumeze fresh murimo nakoze ugenda bana namwe make sure subscribe like share ndetse na comment. Uyu munsi ndahana habere Tour de American, urabona ko ibintu ari neza. Hano ni biri muri North Carolina, niho ari kubera Tour de American. Ibintu urabona ko ari amahoro kabisa. Gikomeza gukora subscribe like share ndetse na comment, yumeza gushimira udacika intege. Turi ko turi kumwe, ibintu nizeye ko ari amahoro, dukomeze dukurikirana uko bimeze. Yeye murabona yuko imodoka zibakurikiye ari nyinshi, murabona ko ibintu ari amahoro gusa, ibintu ni umutekano. Komeza ugenda mwirebera namwe, ni amahoro. Ndebera imodoka ziba zikurikiye bano bahungu babagaragiwe, ibintu urabona ko ari amahoro, ibintu ari umutekano. Ndebera nawe, ye wagwan leta nyikira downtown, naho mwirebera ukuntu abimeze, nawe mu mujyi ndakuzigenda mwereka ko ibintu ari amahoro. Ndebera downtown nawe, ndebera baba we, ubona ko ibintu ari fresh. Ndebera downtown ya North Carolina ko ari fresh. Murabona ukuntu ari sawa, downtown ni neza, downtown ya North Carolina. Kwirira isho twibereye mu rugo, dutembera umujyi, komeza gusuhuza mwese muri mpande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Komeza kugenda mbashimira cyane abatari muri Amerika, komeza kugenda mbatembeza Amerika. Murabona ko hano nanjye ndi muri Amerika, ndi North Carolina, mundebere namwe ko ibintu ari sawa. Murabona ukuntu umujyi ari fresh. Numva natembereye ndi downtown. Make sure subscribe like share ndetse na comment, ndabakunda cyane.